Kaseng HYC Ribhoy District Kalalet Banyakendo ya uba atito Starwell Khan, ubadiru Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council, Henin kasngi ke khatsan tarik ujamang arja arpaulai, hakabayade bagajing bun palat kinong kahi barjala, kibaklem ka trading license hapo katay kathan. U President ba Hercules Shooting, ulaong bagajing wan kendo jangka seng kalong namar bakal ikan rei palat, kajing bun ki barjala kibakhayi lightlan, hakatem Ribhoy na du khana para ter Shaduk kanong po area umsning hakaleng githanya Ribhoy Henry kini gibar jala kimdan ya ka trading license Henry ki yopat ban khayi hakatham Ribhoy klem ki kot kisla ki babiang uba shooting ulai thu bana kalyang jong UCM ula kular ba un sahyar hi banet khandra trading license hakawai kasngi nang bakin la ban te lakam ya ka jing khayi be an jong ki bar jala klem ki kot na ka district council Kaseng kalapan pau kajing sngongo eka district council halol kajing let khandra trading license haki yoki hat haki ni kisngi ki baladap kumjuru kaseng ka kermen ba shaki thain Ribhoy ru kan le lem ya kane ka benta khnang ban la ban te lakam ya kajing wan khayi ki breu ki bana bar jong ka jala halor ka jingken rei jong ki barjala ki ba kai pateng film da bot kendon ya ki kendon ki balabu da ka isi konsil ki bala kai bi an hambe hapo tem Ribhoy jini nandu nanti napo kana parang ta ki nompo area nanta ki using area ba hau ki bubun benta hapo ki tem Ribhoy jini te kumbangi la sakhi na kaliang jo kaseng hi ke jingken rei jong ini ki non tribal ki ban kai hapo tem Ribhoy jini kala jelai na nagwe gisi shagwe gisi tede helor riga dure mungi kum kasang ni sukya ilawan kendu ya UCM jangka disul ban kerpat ii ba indet shakite ki jaka ban in khandra ya ki trading lesson jang ki barjala ki bala shukai be an te nagaliam jang ni kum kasang ni kumbai la musngo na UCM ban dorong sini ba ai ila banta ba ila paru shangi kum kasang ba nalade sahyar ban Kendra habede bagi tradisi jing barjala ko kali katan tem Ribhoy juni tingi pen pauru ka jing su buro bi sul ba kembali i di si bumta ba kila kendra tradisi hapo ki yo bi hat e kani kani kam ko ba bhaw ko ba le na ka sul tingi scam ba kani ka jing kendra hapo ka tem Ribhoy juni ba kena kaliang jing sul ka sa simpia na hi madol kumba ICM ila personal shingi bagi nak kalian juga segera ibu pau kaji kerjaan apa pura ya harus usil dah kerana benda kiap ba ikan rangi semua ni nak kalian itu di ai kamon ketika tiang ban kita ram dekat bagi te nak kalian juga sengi la paru sya kon pak piru ya kajing tho di bangi la ai tak sini sya yam jong trip ba kunjuru sya is pretendent jong ka enforcement te tang